Assalamu алейкум, урматтуу Бишкек кабар YouTube каналынын катталуучулары, ардактуу көрүүчүлөр, ардактуу биздин Бишкек кабардын YouTube көрүүчүлөрү, мына сүйүүчүлөр, бүгүн 2021 жылдын 23 жылы авторунок Бишкек. Биз ушул адаттагыдай жол жээгиндеги арзан унааларды срочно сатам, обмен бар деген унааларды көрсөтүп улантабыз. Биз менен 10 мүнөт бою чогултуруңуздар. Бул жерде Жакшамолдо BMW 91 жылы чыккан 1.8 механика 145 миң сом дейт. Номери 705 28 28 77 деген номерде турат. Nissan Primera жылы 2001, объем 2, дизель, срочный сатылат дейт 120 миң сом, номери 706 72 91 23. Toyota Venom автоунаасы жылы 97 жылы чыккан, объем 2.5. Мотор коробкасы привозной басылган дейт, басы $3700. Номери 707 54 74 54. Жолдун жээгине Жакшамолдо Passat B4 автоунаасы чыгыптыр. Жылы 94 1.8 моно 230 миң сом. Состояниясы өзүңүздөр көрүп тургандай эле Жакшамолдо экен. Audi A6 300 миң километр жүргөн, жылы 94, объем 2, коробка механика $3700. Номери 0500 01 54 88 01 54 88. Жолдун жээгинде Honda Step RF3 серебристый түстө, жылы 2001, объем 2, расход 9 сом, басы $5000. Номери 709 70 08 27. Алдыңғы терезесинде бир аз трещинасы бар экен, үстүндө 2 люк, крылосунда да бир аз жумуштары бар экен. Азыр эсин өзүнөн да сурайбыз, эмне кылыш керек? Салам алейкум. Сизден алган киши конкретно несин жасаш керек? Канчага бересиз болушун? 4.8-ке берсем деп атам. 4.8-ке берсем деп атасыз. Ооба. Эмеси, алган киши эмне кылыш керек? Несин караш керек? Алган киши сыртына полный покраска бериш керек болду. Калган жакшы. Мотор коробкасы? Мотор коробка жакшы. Ходовка. Жасап койгон. Только сыртында мелочтар бар экен, Майларды алмаштырганбыз. Дөңгөлөктөрүн жаңы плаш. Передний да бул, передний привод. Эки бурда. Могу номер туура эмес жазып бар окшойт. Туура эмес. Кайсы номерге чыгыш керек? Ошо менен 77 деп жазар. 77 менен деп айтайынбы, же кандай? 0709 70 08 27. Ушундайбы? Дагы бир жолу айтып коеюн, алам дегендер болсо 0709 70 08 27. 4.8-ке берем дейт, алган киши ушу сыртын гана краска бериш керек, ары бери каратып коюш керек дейт. Мотор коробкасы, ходовкасы жакшы дейт. $210 Mercedes кара түстө, жылы 96-97, 3.2 автомат, басы $3600. Номерди кичине кагаз сөйлөп койсоң. 508 858 858 деген номерде могул жерде жигиттер сатып атыптыр. Канчага бересиң, колго тие турган? 3.3 күн. Пробеги 233 миң километр жүргөн, $3300 беребиз дейт.
Жолдың жегінде Жақшамалда Subaru Legacy B4 седан автоунаасы шығыптыр. Ақ түсті, жылы 2000, объем 2 турбина, коробка автомат. Басы $3,500. Номері 2 номер бар, жазып алсаңыздар болады. Бұл жерде қара түсті Nissan Skyline автоунасы. Жылы 2002, объем 2.5 4 Басы $2,300, номері 501 11 11 02 деген номерде тұрады. ...96 жылы шыққан Шоғаны көрсетеміз. Объемы 1.5 1.5 mi? 1.6 80.000 сом дейді. Номері 0704 92 29 57 дейді. Майкл, мынай серьезно бұл отырған айтып қойыншы қаншаға бересіз? Сөйлесе 70-ке. Сөйлесе 70-ке бересіз. Моторы өзінікі 1.6. Моторы стандарт, ремонт болдық. Өзінің родной. Өзінің родной моторы. Көп қиынаған жоқпын да мен. 70-ке бересіз бұл үшін. 70-ке берем дейді, номерді жақсы қылып бір жазып қойған деді. 0708 92 92 29 57 деген номерде тұрады. Достар, бұл жерде Жақшамалда көк түсті Mercedes 140 кузов Кабан Россиядан келіп тұр. Номер учеты Россия. Жылы қайсы екен мұны? 96 жылы шыққан. Объем 3 куб дизель, коробкасы автомат. Басы $4,500 дейді. Номері 704 92 92 49 деген номерде тұрады. Салоны көк түсті, кожа. Мынай қарағанда салон жақсы екен. Бір жерінде мынай жыртылып кеткен жердің жоқ, состояниясы жақсы. Ал рейсі да келді. Не вложение бар, не қылшы керек? Вложение жоқ ештеңе. Мотор коробкасы қандай? Бүт жақсы. Мотор май жебейді. Расход по городу 10-ға чейін барады. Трасса 7-8. Жазай тұрған жері жоқ. Обмен деле қаралады, япошка болса. Таплатасымен. Япошка автона болса, обмендағы қаралады. Мен қараштырасыздар, үстіңіздерге, бір-біріңіздерге ақша қосып алмаштырасыздар шығылса, япошкаға обмен бар екен. Негізі өзінің басы қанша? Болшы? Болшы $4,300 болады. 4,300. Окончательный цена. Конкретно алған кіші не қылшы керек? Қайсыдан Еш қарашы? жерін жазабайды. Бүт жері жазалған. Ухоженный да машина. Россиядан келгені қанша болды? Көп жыл болды. 4 жыл болып қалды. 4 жылдан бері, бірақ үйде тұрған. Bir қолдан өзі сайдайыз. Бірақ қараңыздаршы, Россиядан келгенде 4 жыл болып тұр, бірақ состояниясы жоқ екен. Бұл үшін 4-3-ке берем, ошондой эле обмен бар екен. Сүйлөшүп көрүңүздөр. Номерди мен азыр алдында өтүп, дагы бир жолу көрсөтүп коем. Кимде ким şu Кабан издегендер болсо, расходду уктуңуздар. Трассада канча, шаар ичинде канча. Номери 704 92 92 49. Audi 100 переходканы көрсөтөбүз. 89 жылы чыккан 1.8 моно. Мотор коробкасы привозный басылган, басы 180 000 сом. Номери 0595 44 94 деген номерде турат. Идеальное состояние. Эсинин өзүнүн айтуусу боюнча состояниясы жакшы, без вложения, только айдаш керек дейт. Үстүндө люк бар. Сыртынан караганда абалы жакшы экен. Титан өтө вид ачкан титан дискада турат. Эми канча бересем, болушун айтыңыз. 170 окончательно. Окончательно. Токтой турган Без вложения. Токтогон басы 170 да. 170 окончательный басы без вложения дейт. Номерге тез чалыңыздар дагы сүйлөшүп көрүңүздөр. Мына силерге шанс. Honda Civic арзанбады. Жылы 2003 1.6 автомат. Срочный $3600 дейт. Номери 701 801 609 деген номерде турат.
тез арада сатылат деп. Артыңғы бамперінде бир аз жұмышы бар, бирок калган жактары жакшы. Кара түстө Lada Priora 200 000 км жүргөн, жылы 2008, 1.6 механика, 190 000 сом. Самфер бар, центральный замок бар. Номери жазып алсаңыздар болот. Азыр салон көрүп коелу. Honda Odyssey кара түстө. Жылы жазылган эмес, объем 2.3, $4000. Номери 0557 50 50 деген номерде турат. Алдыңкы терезесинде крешналар бар. Мына крылосунда, капот бамперинде азыр урулган, чыйылган жерин жок. Honda Accord жакшы амалда, универсал автоунаасы. Жылы 2001, объем 2.3, автомат, газ, бензин. Газ болгондо жакшы билесиздер, экономичный болот. Баасы дагы жакшы коюптур, $4000 дейт. Номери 707 709 797 деген номерде турат. Коробкасы сир. Коробкасын зимейка деп коет, моторунда сир. Сир мотор. 200 аттуу күчү бар. Булардын эки объемунда 180 аттуу күчү бар. Ал буларда 2.3 200 аттуу күчү бар.